Među oblicите na obštestvenata svest, religijata zazema posebno mesto. Ta često je oblik na iskažuvanje to na svaćanjata, pomesteni su ogled na nimnata sodržina, a osobeno funkcijata, vo drugi oblasti na svesta. Od toga se doaga do teškoti i nepogrešljivo da se odvojat čisto religioznite pojavi svojstveni samo na religijata. Obično se smeta, s ogled na sodržinata na religioznite pojavi, religijata da se vbrojuva vo verata, vo tainstvenite i nadprirodni sili, koji kaj lugeto nastojuvat da gi pridobijat za sebe. Međutim, takvo to tolkuvanje na religijata, odnosno religioznite pojavi, nego rešavat problemot. Zabeležljivo je pred se deka religioznite predstavi sekogaš se fantastična kopija, odraz na neštate i pojavite, poznati na lugeto od nimnata životna praktika. Site svetski religije, bo site vreminja, go predstavuvat bogot ili bogovite, kako suštestvo so preuveličeni čovečki osobini. Kaj site religiji Bog je dobar ili zol, toj se raduva ili se luti, toj kako i site moćnici novoj svet, saka podaroci ili pokornost. S ogled na to, deka Bog go sozdal čovek od po svoja lika i prilika i kako takov i samiot ima lik na čovek i čovečki osobini. Toa svaćanje najdobro se gleda kaj slikarite na hristijanskite freski ikoni, koji, za da sozdadat predstava za Boga kaj vernicite, go oblekuvat vo građanska obleka na svojata epoha. Sepak, iako bogot, bogovite ili svetcite vo svesta na religioznite luge imat čovečka lika i prilika, nivnite čovečki osobini dobiva tajinstveni i nadzemni razmeri. Bogot vo nivnata sveste milostljiv nad sekakva čovečka milost, no istovremeno i gneven. Božjata kazna je strašna, postrašna od kaznata na koji daje zemsko suštestvo. Bogot je najmudar, sevidljiv, semožen, toj može što čovek od ne može. Ovoj fakt vo golema merka go objasnu v obštestveni od mehanizam na formiranje to na religioznite veruvanja. Vednaš treba da naglasime deka predstavite za nadprirodni pojavi so odraz na ovozemski to odnosi i spored Marks, tokmuvo ti odnosi treba da se bar adrna trešnite protivrečnosti koji dovele do razbivanja to na čovekovi od svet na zemen i nebesen. Tije protivrečnosti imat dvojen karakter. Protivrečnosti među čovekot i prirodata i obštestveni protivrečnosti proizlezeni od opredelenite načini na proizvodstvo to na sredstvata za život. Na sami od početok na čovečkata istorija, lugeto glavno se borat so tvrdokornata priroda polna su iznenaduvanja koja v uslovite na mošne siromašnato poznavanje na prirodnite zakonitosti vo svesta na lugeto, bila zamisluvana kako suštestvo nalik na čovekovi od karakter. Spored toa stanuva zbor za animistički veruvanja koji na predmetite im pripišuvat duša, a to je pričinata na otporot što go davat na čovekovata praktika. Nagledno, kako primer za sporeduvanje među silata na nadprirodnite suštestva, među molnjata i plamenot na ognot, koji čovekot vo toj period so tolkava maka go raspavuva. Animističkite veruvanja ili produhovuvanje to na predmetite što go okružuvat prvobitni od čovek ne vodat kon nastanok od na verata i na religioznata praktika. Tije ne se religija. Na pojavata na religijate i prethod jedan mošne dolg period, vo koji pogledot na svet je potpren na magijsko mislenje koje ne je religiozno. Lugjetovo epohata na magijsko to mislenje so biduvale stvarnosta što gi okružuva da je počinat na svojata volja. Potiknat od otkritijeto na predmetite, koji se naogjat vo prirodata i soznanijeto deka od njih može da se naprava sredstva, so čija pomoć može da je menuva i prilagoduva prirodata na svojte potrebi, čovekot, koji ušte samo eksperimentiral i bavno mislel, shvatil deka so pomoćna sredstvata može da go napravi ona što go smetal za nevozmožno. Međutim,
To je toa ušte go smetal kako mađosuvanje na prirodata, za da dojde do koris za sebe bez dotogašnata istrpuvačka rabota. Ova epoha, poznata u istorijata kako neolitska revolucija, svedoči za postepeno mimuvanje na čovekot kon povisoka faza od svojot razvoj i pogled kon svetot, kon pojavata na religijata. Spored toa, rađanje to na religijata leživo sozdavački i aktiven stav na čovekot kon prirodata. Među osoznajenata protivrečnost među ljugeto i prirodata i želbata da se pobedi prirodata ušte ne bila dovoljna za pogledot na svetka i ljugeto, dodeka ne se pojavila i druga protivrečnost, klasnji od sudir među samite luge. Zato a protivrečnosta među ljugeto i prirodata ne bila dovoljna za da dobije forma na religiozni veruvanja. So pomoćna sredstvata, čovjek od postepeno sozdaval veštačka sredina i sozdal uslovi za pojava na drugata protivrečnost mnogo považno od protivrečnosta među ljugetu i prirodata. Klasnji od sudir, kako proizvodna sozdadenata veštačka sredina je v sušnost protivrečnost koja go otuđuva čovjek od čovjeka, čestopati kompleksna opštestvena stvarnost osite svoj atributi ekonomski, politički i ideološki. Ušte so pojavata na sobstvenosta započnuvaat sudiri među ljugeto. Pojavata na klasnata diferencijacija vo vrska so sobstvenosta, nedovoljna pričinski osoznajena, vlijajela na ljugeto da go menuvati svoje dotogašen odnos kon prirodata, odnosno patot do Boga od dotogašnata vizija na prirodata i gi vodal sega kon vizija na opštestvot i opštestvenito odnosi. Sega Bog se zamisluva deka bil vladetel na opštestvoto pred da stane gospodar na sve što postoji. Bog, kako vladetel na neboto, go sozdal svetot na zemljata postepeno i stanal gospodar na sve što je vidljivo i nevidljivo, spored toa. Religijata voopšto započnuva od međusebnito odnosi među ljugeto, a ne izleguvo od odnosite među ljugeto i prirodata. Bog je vekena vrvotna, hijerarskata skala na nebeskite sili, slična na klasnata hijerarhijska skala na zemljata, i je neprikosnoven gospodar i na zemljata i ljugeto, što gi sozdal po svoja volja i po svoja lika i prilika, isto nadprirodnite sili so koji raspolaga u pravuva spored svojata Božja pravda. Od izloženo to može da zaključime deke izvorotna religijata voopšto, kako i kaj sekoja druga ideologija, leživo sudirite na opštestvenito odnosi, duri koga dobiva oblikna filozofija na prirodata. Vo opštestvenite protivrečnosti treba da se bara pričinata na religioznite veruvanja. So pojavata na privatnata sobstvenost, ljugeto se razdelile na privilegirani ili zapostaveni vo opštestvenata struktura. To a dovelo do klasni sudiri, od koji proizeguvale dve posledici. Prvo bila sozdadena potreba za ideologija koja raspolaga so sankciji koji ima relativno značajna sila. I vtoro, bila sozdadena potrebata za počinuvanje to na postojnite odnosi. Za takva uloga sovršeno odgovarala religijata su svojte nadprirodni zakonodavni i krivični instanci. So pojavata na državata kako klasna kategorija, možda rano došlo i do prihvatjanja na vladečkata religija kako sinonim za lojalnost sprema klasnata država i do sojedinuvanje to na religioznite veruvanja so vladečkite politički svaćanja i moralni od sistem na vladečkata klasa. Od togaš religijata se pretvora v institucija. Se izdvojuva profesijata na sveštenicite, koji vršat kultni obredi i gi podučuvat ljugetovo verata. So vreme ova profesija dobiva visoko mesto v opštestvenata hijerarhija, a vo nekoj zemlji, kako na primjer vo drevniot Egipet i Indija, svešteničkata profesija bila izjednačena so političkata i vladečkata klasa. Religioznite veruvanja postepeno bile kodificirani, a oddelni dogmi bile proglaseni za sveti. Svekakva diskusija za dogmite povlekuvala ostri represaliji. Isto taka i religioznata organizacija se formalizirala,
се создавала хиерархија која станала материјален субстрат на трајноста на владењето на одредена верска заедница, веќе наполно институционализирана. Религијата започнала да врши услужна улога Бога и барање Негова помош. Барање класични примери на двете функции на религијата, кои остануваат во непосредна врска со системот на конфликтните општествени односи, е историјата на јудеизмот како типично монотеистичка религија. Тој се развивал главно во робовладетелската епоха и е типичен представник на класните судири внатре меѓу самите јудеи и израелци, како и надворешни судири со околните робовладетелски држави, пред се мисирците, односно египтјаните. Јудеизмот е вера во еден Бог на небото, создадел на светот, на сето видливо и невидливо, кој е заштитник на израелскиот народ, кој го води, управува, поучува и казнува поради отстапувањето од неговите заповеди. Израелскиот Бог Јехова одржува врски со избраниот израелски народ преку избраните пророци, кои припаѓаат на владеечката класа. Не е потребна голема проникливост да се свати дека јудеизмот како вера е во служба на владеечкиот систем и ги држи во покорност народните маси. И историјата на раното христијанство, кое за своја база го има јудеизмот, го признава како вистинска религија до појавата на христијанското учење, е исто класичен пример на две функции на религијата кои се во непосредна врска со системот на конфликтните општествени односи. Темелејќи го своето учење на јудеизмот и признавајќи го како Стар Завет, христијанското учење го разработува небескиот свет на чело со Бог, создавајќи цела небеска хиерархија. Според христијанското учење, Бог се јавува во три лица – Бог Таткото, Бог Синот и Бог Свети Дух. Второто лице на Богот е Богот Син Христос, всушност основач на христијанското учење, преку кого зборува Богот Татко со помошта на Светиот Дух. Покрај троличниот Бог, неговото небесно царство е полно со небесни сили, не му подчинети според хиерархискиот ред. Полно е со светци, разни овоземски наченици за верата, послушници, кои по физичката смрт на небото стануваат посредници меѓу Бога и луѓето на земјата. Масовното ширење на христијанската вера е производ на распаѓањето на робовладетелскиот систем. Окружени од општото потценување поради занимавање со физичка работа, лишени од секакви човечки права, лишени од каква и да е дистанца тука на земјата, во практиката препуштени на безгранични самоволија на своите господари, робовите и покрај тоа што представувале класа на непосредни производители, третирани се како маргинални луѓе. Од земските институции робовите не можеле да очекуваат олеснување за својата судбина. Нивните обиди за непосредно пресметување со угнетувачите ги воделе кон уште подрастични репресалии. Оттука христијанската доктрина за еднаквост на сите луѓе пред Бога и ветувањето за скорешното повторно доаѓање на Спасителот Христос, кој ќе ги ослободи сите своји верници од овоземските неправди, имала голема популарност. Христијанството околу себе ги собирало и ситните, пропаднати производители и градскиот плебс. Сите тие во христијанската религија, во идеална имагинарна сфера, се здобивале со чувство за еднаквост. Започнале да веруваат во својата сила, која им недостигала во животот. Стремежот за надминување на својата немоќ тука на земјата, својата запоставеност ја проектирале во сферата на замислените односи на небото.
Tamu, na onoj svet, očekuvale da se postigne jednakvost među ljudjeto i za sebe nagrada za ovozemskite stradanja, odnosno kazna za ovozemskite moćnici. Vo prvite fazi od razvoja od hristijanskata doktrina se uvala vo dve verziji. Prvata, buntovnička, so pogled poveke nasočena kon ovozemski, odkolku zadgrobni prašanja. Se sretnuvat povici za akcija i otvorena borba protiv Rim. Vtorata poveke duhovna, mistična, kaj koja mesijanstvo to ima simboličan karakter, a oslobodovanje to od ropstvo to se zamisluvalo vo duhovno to učenje, učestvovo Hristovo to telo preku pristupuvanje to kon hristijanskata religija. Vtorata verzija, iako malko realistična, poveke fantastična, go doživjela svoj triumf i stanala oficijalna doktrina. Funkcionalno ta tesno se povrzala sovistinska opštestvena situacija na počinetite klasi. Moćne rano se pojavila i nova potencijalna funkcija na hristijanstvoto. Hristijanstvo to stanalo univerzalna doktrina na podračjetu na Rimskata imperija. Propovedala deka Bog ne je samo gospodar na odelen grad, pleme ili narod, tuku gospodar na sve što postoji vidljivo i nevidljivo. Ova univerzalnost, s ogled na rascepkanosti na bezbroj religiji na razni narodi vo prostornata Rimske imperija, možela da posluži za objedinuvanje i sozdavanje državna religija, so što bi se zacrstila i Rimskata imperija koja bila vekevo raspadanje. Otuka, posle žestokotog gonanja na hristijanstvo, to vo prvite 3 veka od našata era, vo četvrti od 2 hristijanskata crkva bila priznata od državnata vlast, a vo zamena crkvata go sankcionirala autoritetot na državata preku poznatata doktrina, deka sekoja vlast je od Boga, na koja ljudjeto treba da ih se pokoruvat. Od togaž hristijanskata religija dlaboko se povrzala su sudbinata na državata i veke ne možela od neja da se odvoji. Istorijata potvrduva deka koga decentralističkite tendencije vo rimskata država dovele do raspadjanja to na istočno i zapadno rimsko carstvo, došlo do raspadjanja i na hristijanskata crkva na istočna i zapadna. Ušte jedna religija koja pretendira za univerzalnost, muhamedanstvo to, odnosno islamot, koja se pojavi vo početokot na 7. vek, predstavuva proizvod na klasnite opštestveni odnosi u istočnato rimsko carstvo poznato kako Vizantijska imperija. Vizantijskiti imperatori, poznati kako revnosni hristijani, a najedno apsolutisti, nasilno go širele hristijanstvo to na Arabijski poluostrov naselen od arabijski pleminja. Arabijani te do togaž verski pripadjale na neznaboštvo to, nekoj od njih na judeizmot, a drugi veke go prihvatile hristijanstvo to.
Незадоволни од тугинската власт и поради починетата положба во Византија, брзо го прифатиле Мухамедовото учење, чии корени се јудеизмот и христијанството. Мухамед, кој добро ги познавал јудеизмот и христијанството, се прогласил за Божји пророк, повикан од Бога да ја обнови правата вера, погазена од споменатите две религии. И мухамеданството спаѓа во монотеистичките религии. Еден Бог, Аллах, всеможен, кој од небото управува со се видливо и невидливо. Според Мухамедовото учење, сите кои веруваат во Аллах и послушно ги исполнуваат неговите заповеди, дадени преку него, пророкот, на оној свет ќе бидат наградени со небесните радости, рајот, дженет, додека неправоверните ги очекува страшната казна, пеколот, дженем. И мухамеданството се потпира на фанатизмот, судбината, и тврди дека секој човек својата судбина не може да ја одбегне и да ја измени во овој земски свет. На почетокот мухамеданството, верувањето во неизменливата судбина, го користело револуционерно во борбата на арабјаните против тугинската власт и обединување во единствена арапска држава. Подоцна се користело за освојување на туги територии, ветувајќи им на верниците блаженство во задгробниот живот, при предодредена судбина во овоземскиот живот, верниците лесно оделе во време на војната во смрт. Подоцна кога со помош на мухамеданството арабјаните успеале да создадат просторна држава, мухамеданството, како и христијанството, се претворило во владеачка религија, во која дури и политичките господари станале верски поглавари калифи. Мухамеданството или исламот тесно се поврзало со судбината на државата, представувајќи во вистинска смисла на зборот класна религија. И во мухамеданската религија биле обединети двете функции за кои стенуваше збор кај христијанството, а кои на мухамеданството му обезбедувале вонредна трајност и распространетост во лицето на примерна организација на црковната хиерархија. Во соединувањето на двете функции лежи и објаснувањето за привидниот парадокс дека религијата истовремено има повеќе своји приврзаници меѓу подчинетите класи.